Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina ata matepuna pung Allah Ta'ala ke hadir. Iru pung Allah Ta'ala paturunga ki ulan ramalang. Tanra papujinna lorito matepo gangkana itu yubi untuk pasilina rengi puasana to matepo ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinin na tamatepo iwajika ki mapuasa pada tona purana iwajikang umak-mak diulir waktu demu pa membagi-magi nasabari puasa ta na ya punai sifat takwa. Jadi natung ke puang Allah Ta'ala maka di tamatepo yubi mapuasa. Ya ko lalu pak baluk balewe nasi tinro pak baluk kajue. Pak baluk bale yobi bale tiga lepang. Tentu merasai pak baluk bale lepang. Pak baluk kajue dia na merasa yobi. Dia na lepang. Makoton itu yobi emang puasa. Tau matepo di sini na tu marasai matepo mapuasa mana? Iya dia na marasa yubi, dia na puasa. Tanya tu ya yubi mapuasa, tu matepo ini. Sini nu masal melebih kadiri. Makanya itu nabita, ia kusiruntu isahabakna. Bunga-bunga na lapak bunga bicara ia tepo jaddidu imanakum pada pakabarui tepemu apa aku makanje tepe sinina amalak pasuran pung Allah Ta'ala magampang ipugau. Jadi nabi tu jaddidu iman pakabarui tepe anak-anak mak baju baru si mariuriona lupa je magir mak baju baru kalau lo motor si macawa-cawana motel listrik ni waktu macawa motor baru tulis semang lo masih gie matarawi mas sempaja subuh agai nasabak tepat nasi mata napaka baru karena sahabat makutana wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Pikui batewi pakabaru tepo Isuruna Allah Ta'ala. Pikui batewi pakabaru tepo Maka dia Nabi kita aktsiru min qawli la ilaha illallah. Pamiga-migai bicara la ilaha illallah. Aja ya sikiri kami bawang tapi i bicarai. Ia ko ya sikiri kami la ilaha illallah matanam niati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Okoy ari ngarang ripung Allah Ta'ala nama tenang ati. Sehingga engkau tahu onro tenan atina la ilaha illallah tak bikin pulo sabu sia sok onro tenan atina bangi tahu dena lo mak birjama
Apa magi nasi kiri kami? Tapi narekomelo ki pakabaru tapai bicarai la ilaha illallah. Kegia sang bicara, dakwakan la ilaha illallah. Pungala ta'ala pancajiki. Pungala ta'ala piaraki. Pungala ta'ala maliki dalle. Coba garek kui patami la lengatiro. Adairo. Pungala ta'ala pancajiki. Pekko ni coba na dina pancajiki pungala ta'ala. Pungala ta'ala piaraki. Pekko ni kira-kira coba na dina piaraki pungala ta'ala. Aja na to makara bindingi dini nalingi pungala ta'ala sapingi tahu. Bindingi dini naringi pungala ta'ala sinin na olok-kolo mitau ukur patau man rasa ki ipapiarana pungala ta'ala ia tu ula sitongan na mitau ukko tau ia minat pito ula itu ko selang ni terpaksa terdesai. Tapi coba gare, nareko angka ni samuki ula kada angka ki lesse to. Lesse. Sapinge mitau ko tahu itu, mitau. Terpaksa itu atau terdesak itu nang katona julu saping. Masesam itu nang katona tokka saping. Olok-kolo sini olok-kolo iwerengi tau okkur rupa tahu Pungala ta'ala malengi sebagai papiarana loko idi. Pungala ta'ala maliki dalle. Iromi bicara. Bertami lalang ngati maka pungala ta'ala pancaji kak, pungala ta'ala piara kak, pungala ta'ala meringat dalle. Jadi ko pungala ta'ala suruki. Maka ya kui lalang ya tiro. Deneru letolai. Pungala ta'ala suruki mapuasa. Dena wat di deto mapuasa pak pungala ta'ala suruki. Pekko ni kodena pancai, pekko ni kodena piara ki pungala ta'ala. Pekko ni pungala ta'ala kodena lengi dalle. Jadi to mitau ko pungala ta'ala pak to liru bicara ro. Negang kana agi na surah pungala ta'ala iya ipogau. Sini no masalah lebih yang kadere. Babanna atie apa timue agi toli bicara tama atie do cilie agi marepa yang kalinge itu tu tama atie pak kita agi toli rita itu tu maromo tama atie pikiri agi toli pikiri kia tu maromo malopu ilalang atie ia kutoli pungala ta'ala bicara. Adanna pungala ta'ala yang kalinga. Adanna pungala ta'ala turirita. Adanna pungala ta'ala tulipikiriki. Maka pungala ta'ala maraji lalang ngatie. Ia ko makadai tepe. Ia ko bicaran na tepe. Megamu tau maca. Tapi hakikina tepe marumu yang lupai. Aga bicaran na tepe. La ilaha illallah. Degaga as-sumpang sangadinna pungala ta'ala. Bindingi angke hakikin la ilaha illallah ilalang ngatie. De nagaga tau masumpa sangadinna pungala ta'ala. Tapi ternyata angkamu pa tau malakda na pakaraja na pungala ta'ala. Angkamu pa agaga malakda na pakaraja pungala ta'ala. Yaitu loloe, anak loloe, keyakinanna loko indokna. Maka dia nagaga indokku man rasa kak. Apa ukur keyakinan maka dia kuang keji indokku degaga masalah. Maliwasa kak napasusu kak. Melo kak cemme na cemme kak. Jadi keyakinan anak loloe loko indokna jadi ko upan na degaga indokna. Ayana tu na terri na Apa digagay pungala ta'ala na?
Pungala ta'ala tu na indona. Ya ia diyakini, maka ia tu ia naruh kalimat la ilaha illallah bahas maka dai dua lama sanre okor la ilaha illa Allah. Dua lama sanre si dilam nafi la ilaha menafikan semua keyakinan. Ya sakarnya sininna anu maraja anu yakini illa lam tasabbut sangadinna Allah pungala ta'ala bibawang. Jadi akatana iro ipasu isininna arajanna sewa pole lalang atie napa ipatama arajas sewana pungala ta'ala. Iro hakikina la ilaha illallah, mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah. Denul letama keyakinannya pungala ta'ala na rekode na ipasu keyakinan kepada makhluk. Pada nak lole onar na sebab keyakinannya kepada ibunya yakin maka dia kongkendokku dia nagaga masalah maka kode gaga indok na teri. Ayemi pasu maka dah dia gaga masalah dari ko angkai Allah. Ipasu keyakinan kepada makhluk. Napi pertama keyakinan kepada Allah. Ia tu apa namanya utama keyakinan kepada Allah, ko masuk keyakinan kepada makhluk. Manu melo ipatama rabangi silada ki lawe deje na melo tama rabangi. Magina din nami tama rabangi na unronna. Ternyata iparisewa ilala rabangi ang kapuarang. Ang katingkalung. Ang kaula. Ye kumikit patami manuel lagay yolo ye puarangi, lagay tingkalungi, lagay ulae. Ya kokoso nila rabangi menyamalamban itu patama manuel. Begitu juga keyakinan kepada Allah, pasumanang yolo keyakinan kepada makhluk. Kalau mamarui pungalatali lalang ati. Kalau ada keyakinan kepada makhluk, dia tama keyakinan kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan tauhid yang sesungguhnya itu, keluarkan dulu makhluk. Maka dia setelah memuka puang imi tu ampai makanjak tepuk na Nabi Ayub. Nasaba mi gagaganna, mi golok-kolokna. Madisi watakalena. Tanah makanjak tepuk na. Coba garipun talak gamanang tanpa mati manang iro kolok na ro. Tahan tanah masuk. Ternyata di dua bulu bembekna si kena cicang mati manang. Dua bulu olok-kolok na mati. Tokona waramparana nandre api capu. Tapi nasabak Nabi Ayub keyakinannya hanya kepada Allah, tidak yakin kepada ternak, tidak yakin kepada toko. Maka dia agak susah nah. Amu legama nengi, olok-kolok legama nengi agagahe. Yang penting ada Allah. Kada ipungan latalamiku miti setang atakku Ayub. Legama nengi agagane lega olok-kolok nahi. Angkamu pi makanjak tepuk nahi. Maka dah kan madisi mupi. Coba garik lagi di singen nih. Pas ilasa isi Nabi Ayub. Malah ada alasanna nandri manang ulla alelena. Denang kana mengeluh Nabi Ayub. Mage nasaba amunan nandri manang ulla igagahe. Yang penting ada Allah. Jadi na mengeluh. Bahkan yang suruh makan bina ilo doaki je. Nak kada siaga tu cing. Apakah 10 ruah atau melasa? 10 ruah atau melasa? Mega mupi di sini ngaling apungan. Ting ada Allah.
Gahkan unrolak dan lasanna. Ya kumilo mas sempaja Nabi Ayub. Nalak gejolo iro ulla iro palena. Pure mas sempajan. Nala sirula na palena sukona. Na pendrek siya kwalilina. Ya pokok gaga Allah. Napay ulla manri asir. Madil mas sempajang. Hai malah asa juluku nandri ulla asiku. Mestinya amo nandri ulla. Ale-alena nandri ulla Nabi Ayub. Tatai maringar aku pungalatala. Mangin na sabak angke Allah idalan. Sini no masalah ngalabing karena ya ko angkay Allah agi na surongi pungalatala itu pugaw. Na suruki mapuasa mo, marat di mapuasa si seta. Apa sitogan na jitu puasa la de jitu na suru bawang pungalatala di cindrialeta jitu. Di cindrialeta he. Maka dia nabita sumu tasihu apuasa ko berakmadisi ko. Jadi sasidina tujuan na puasa itu nel orang ipu ngala taala madising. Agar hubungan na disingnya siwa puasa. Menurut ahli kedokteran, maka da iya tu pale ilalan na watak kalewe ang kamito bakteri na taru pu ngala taala. Iro bakteri iro, iya ko magampang ipa makadaki ang kabit pu ngala taala ilala watak kalewe. Simula jadi anak itu angkai robito, angka bito pakan regola, angka bito pakan repaje, angka pakan recuka, pakan repai. Sininna ia manenna anu yan rewe, angka mana napasa dia pungala bakteri atau bito untuk mandre rogagage kelebihan lebih utama. Amode na pure watak kalewe tapi angker bakteri capuri maka dia akan nailasa tahu. Dia akan nailasa. Misalnya angka bito pakan regola. Tapaman reki mega gola. Denul le watak kale capuri regola pak kelebihan ni gola tama. Tapi salamang kamu piye bito pakan regola we, amo mega gola tama. Caputo nan ribito. Bena kan naik tay penyakit gola. Tetapi ko mangingi manre ro bito pakan re gola ro. Mangingi manre. Magin mangingi manre na sosoi panre. Ipajinai gola. Nala deceng angkara malang. Na suruh ki pungalatala aja jolo muanre mapamula subuh letu magaribi istirahat ijolo manre golla. Ikan kan istirahat tama golla biasana ele minum kopi tahu pura tengah som manre balu peca pura asar manre si golla na tama gangkan na jinna golla saki maliwasa bito pakan re golla maliwasa bito pakan regolai. Sisan na magaribi buka ki. Ang kagolat tama. Mamaling-maling bito pakan regolai. Ya mo may gagolayan re. Apa magay bito pakan regolai aktif. Isair makumana ro. Bito pakan re pay, pakan re cukai, pakan re pajewe. Makomaro na pasa dia pungalatala kasinahi. Jadi aku tu na puasa ki istirahat itama ye andrewe gangkan na maliwasan sisan da matu to manre dega ga anu pajari tu na rekode na tal detun taliwa. Rahasia na nabita tu na sarepa masin nya salamakan enang kanakan nilasa nabita tu milo na pamalasa. Rahasia tor makanan. Andre na najaga pikotan na maliwasa bito na nabita pa maliwasa pinamanre de na masona paja ya pwede de asamanre siki masola da sini pusi de patu paja jadi bulan ramalan nana pun ngelatalo kudi tatan na matapoy na pancaji ulan ramalang yonro istirahat manre kosoi yetomi kosoi. Nah, sini no masalah lebih yang kader. Makanya segala macam penyakit makoko itu
Amo pekko batewe manre pak bura de to na milo pajala sa itu narko ipata malengi antin na iro andre ero bito ero. Sini no masalah malabi engkah dere. Kecuali bito pakan re corona tu de na patami pungalata de kana pasta dia pungalata lah. Maka ina tu na ipaksit ni patamay bito, ipatamay bakteri untuk manre ro corona ko ang katama. Sini no masalah malabi engkah dere. Nah ini. Jadi pungalatalan suruh ki mapuasa decendrialeta. Decendrialeta. Iko na suruh ki pungalatala masampaja pakanjaki sampajata. Na suruh ki pungalatala mapuasa pakanjaki puasata. Supaya untuk realita eko deta pakanjaki tasasaleta. Pakanjaki puasata. Pasuran no pungalatala ye. Gawana mapisau nak yolo iya maki buah bola pun gawana mato anak buta-buta tona maka dai pun gawana de iya kotol lemupi ak buah pi yolo bola napaki paja nak kadataran ni pale ya buah jadi mak buah ni bola de nak katai pakanjaki asal nak buah mani anakmu mah kami to nak paja. Jadi asal jaji wi. Jaji to nggak boleh masih jaji. Tapi pakan jaki. Pak Miloto ni. Jaji boleh. Jaji ni boleh punggawah. Oh jaji ni iya. Maka day punggawana iya tu bola muak buah emunri ala ni hadiamu iya malikko. Napa ina sasalina bindingi wisa ni anjaki mi mani de lupakan ni ko parewa masalah wasa mi pagaw bawa mi wasa mi abu ba mi ni salai napa ina sasalina makwan pungalatala he nasuroki masampajang nasuroki mapuasa pakanjaki mi mani pagaw ipasuran pungalatala he apa kode tasassa matu aleta surimundri gangkan katumatu tahu nasabak sesak kalena napa kok kiburu goreng mak betalangi Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun pun witatongan ni de palit nasuruh bawang ipu ngalatala mapuasa de nasuruh bawang ipu ngalatala masampajang wen kalinga po witatoni pali suka pe mapokolino pali suka aga mi wala lisu ni ko pajaji bola mi urce dela da panajaji na muate de taniane romelo jama aga pale melo ka pakanjaki sampajaku ni ka pakanjaki puasaku ni ka pasui sakaku ni ka minre Makkah na'mal soleh melo ma le ni jaji de na wa din rewa pe mo buwan indo na makoto ni te ko pura ni mate di wa ditu pe mong jadi asas kalian mani matar teruga yen ro ampai na suruh ki pungalat angka ki sipaka kainga angka ki si obi ad'u ila Allah uragai tawe nama cawe ku pungalat taala tahu nama cawe ku pungalatala ni ga tahu ya biasa ko makadaki ada ko tappa tahu je ya la sara tahu lainnya padahal ya ko makade ada ilallah obi tahu uragai tahu ni yolo tahu ibda apa mulokko ki aleta kan idi tahu mato je ko makade obi tahu uragai tahu nama cawe pungalatala uragai aleta uragai aleta obi aleta dakwai aleta supaya magai tumarappe ku pungala taala ya kota ne di murage aleta tamacawe ku pungala taala akita ki okko Abu Talib iya Abu Talib mapamula bicu na piare na bitta na pak guru dangkang na pak guru mampi bembe na pak bene yakkai mancaji nabi na bitta ibaliwi ada omokko nure
Ia kuang kamacair ko, iya panewah. Maka di nabita, ini na jolo mureta malalo ki saleng. Pawi la ilaha illallah. Napa ki mati, wewai ki mati asuri munri. Nabi dakwai. Tapi Abu Talib, de nauragai alena, bahkan aga nasang, aja na utama saleng ya nure masirika. Angkatu Abu Jahil amuremu, tolim maca cawe lenga he. Jadi Nabi na mobi, dia kan na hidayah, dia na tama salah na mati. Nabi dakwai, makanya ini makoko pada ini muragai aleta macawe ko pungal taala. Dia to runtuh hidayah. Ini pemakuragai pertama yang kuragai alewe. Sini no masalah lebih kadere. Yang kedua, yuk tahu ini gak tahu. Isak bolata tahu to. Nomor 2 maniro alewe jolo napa isak bolata. Maka dia pungal taala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu matapa jagai wi aleta ta jagai isak bolata pole api neraka. Yang ketiga, melo idakwai, melo yobi, melo iperkenalkan Allah adalah manusia secara keseluruhan. Maka dari pun Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin, idikna tu umma kamina makasing, sarakna ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk keseluruhan manusia. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Magi na yok bitawe macawe ku pun Allah Ta'ala. Magi na yuraga tawe na mabasa ko pung Allah Ta'ala. Iye manuk mabasae, okoy pala liman na punna na makinanre. Mapito-pito tu. Matangangin manre, isapuru-sapuru leken. Makotoro to mabasa ko pung Allah Ta'ala. Okoy kampuna isempuat dalekna. Napa dalekna? Tong mabasay ko pung Allah Ta'ala, lolo pamase. Kaya sa dali lolo pamase. Ia kuang kadali, pede tatambay, pede marape ki ko pung Allah Ta'ala, itu ya si lolo pamase. Waktu na masapeda, raji lo masigi Ia lingi dali na limotoro. Pede raji pilo masigi, ia sa lolo pamase. Dali na lolo pamase. Waktu na masapeda lo masigi Sisan na yalit dalek mali motoro naliwang masigi Watanya pamasa itu. Tahu mabasay po kung Allah Ta'ala o ko'y kampon ni sempuat dalek na. Kemudian lolo pamase dalek na. Matangangi manre manuk na. Puro leket na. Ang kaapo na milo manre manuk kampung. Nenek macinala dekat manre manuk kampung. Mega manuk tawita mabasa tu Maka day nenena, day walik kuye mabasay he. Lo puji lada manuk kuye he, mabasay he. Ya ko pajana ko melo manre manu, angkar manuk ku malaira he. Manuk ku matoto, yan mulan duro ku mudapi ala ni gere. Makwa toro to mabasay ku pung Allah Ta'ala he. Okoy kampun ni sempuat dalekna, lolo pamase dalekna, angke setangi milawi. Puang alenga umur silam pelino melo kak pakalonto-lonto anak puna Adam nang kalau si bangok ko neraka maka di pung Allah Ta'ala dewalik ko iye mabasay angkatu ataku malaire ataku matutu ayan tumulan lu gere ayan perlu yobi tawe aleta keluargata si manusia secara umum maka iya nami yobi macawe ku pung barata salama ki masempo dalek lolo pamase kemudian neweki pung Allah Ta'ala mamagi-magi pada angka yak kamalakang anu tongenge yak pala turang ilo sila surat tadi pada api mangkalingai mamagi-magi nato pada angka mamase-mase tamai ulan ramalang ni pasuku puasa ni pasuku tarawih pasuku sampajange insyaallah mamagi-magi nato basibama tu ila surga pamasena pung Allah Ta'ala sakit demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.